eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati gwikari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores nabo kwegena muna ekale aho watagete nigo kwayanyora gwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabo igo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakiresi nigwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Well, yo. Well, yo. Kichwa nchicho acha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. Oa. Usiniambie kama umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. Najma. Sabato ingia mwancho umurigereria nekero ogendete gusangana intwe eget ime ya Getembe TV asiri tukeriga tariki 25 nemo mutinyo yega ogatano ona kabire karibu sana seke unga chinsa ikomecha bono maragoba nonye chabutukire etitake kaisa toiga ase chinsa chiga ikomecha bono maragoba kolinde niko turachi gusangana ven enyaboke kora ase studio ya kabire na boigo kora sense mo iyo manyere na boigo kora ase studio ya kabire ne maika bakubwatirana na matundra ko Matilda baiwa kaba na inche goika omwerio nekirongo chaka koro ase kenyoro kya nyosia egotoka ime ya Nyaribari ichache county ya Kisii nigubono abamenye bechinsemecho bari no mwichano monene makika yo mubire wo musacho yo mo bwemyaka egato otoka barabare ne pare nene kurwase omuche busongo cha keroka ritko oriarero mambia ekero bono banyara busanga nagoteba buna nyagosira miruka nigobono arenge biya goikarit kuri goro maragoba nabo igona nyarite kusanga nakora emirimo buna amatuko ande onsi korengana no yore umugambi we sublocation eyanyosia omusubate Pauline nigobono anyarire kwera nagoteba buna eke onege kore kyarenge kuguchania mono korendo mubiroye nigo oirwa asenkendu yenyagitari nene ya Kisii Teaching and Referral Hospital nekerabono abanyanyumbo bachakire botuki igoro yenganeyo.
Marieta mpojo mara ukemo. Eli assistant chief sasa kwa na jiko kabona mambi. Kitia tuteke sana saa moja. Na nyora kwake besivi na nyumba 10 ya mkoroku yali kibiruka. Kiranga kironde inga omaje Rafael omaje yole kasi ni yayi. Bachire kuboka banyori ndiga kwetale para aiga keroka kisi keroka highway ai corona nyora mache na ba kwetale iresi ono narona kera na inje chief according to the protocol kera kera chief narona kera nanda osia na kera kega station hiyo ai sache na mwakera otro isia ba chigari bacha officers baje kera waje tu control the situation mpaka DCI wajire ono mo ba koiri bairire KTH no banyo irire utire kugaju for further investigation asa murete ne banse cyo miruka oyo twanyorre bona mambia osirete ne kasi yane tutu no gukumyo konne because marago bambia yarenge kabisa nakambite n'abantu nakorera abante kasa moja one kintu kiagera osira nturamanya kintu arore serikali yaikirega yajakira uchunguzi tu family twaremereri paka serikali ekoro uchunguzi nande ekene tumanya ngikito maji asamale tango positive ni ubani gonde umutureti wekenyoro yakurukwana nsatu nechema ya watureti wanyo sasa protesi ona mambi otwanyorwe yo mtomate mtomate asirete asimnasirete ya serikali kwaina ndio sare ngento nare gusaba ifamily ya abana bamwabonse barulibaga serikali yakora uchunguzi ekore kumanyanganya nara tukabasabe omorembo mpaka kiregente kirerire eko akiregente ona kirane asama wa serikali Mwancho murigirira gukwira wika ase county ya Nyamira niko bono ya mate eyo musubati Rose Mura ara kubatirani wase mubasokano umube wepara ase chinsemo cha magunga bono ere eneki gochengera magega yokonyora ugosirwa kurwa ase omo oyore omo MCA o township omanyekanite muno musike Duke Masira bakubatirana anabarai bande anemuno kubakonya endagera na abana koirwa gose gocha koira abana eskuru nekero bono banyare goteba nainde mbachie kubagachira enyomba kurengana nabagambi batarira enkeyo niko banyare goteba buna enkeyo niko ere no butaka obwekerengo kegoro muno Magwana babona haro chingwa asirire lakini yasaye nanje tena ndi nasabite kwa reka nasogete familia ninye manyate muna bakuru sekanyaro kiana nabantu barense bari kwenyara bense na abana bonsi abana baroro mwana naroro moke rero bakoze kwana ngitinda yamanya na muwa orukiriga ndinko yamanya ogusangiye umuntu kali njara bwagutwara uburo no mwaro ryo mukie kende nkeyo na muri gari nyomba ari ngwaka muri wija nebibuyi byoka bya maji biro no ankero ko nkeyo no kende nkeyo no ngitanda nkeyo lomba taito abakonyi bwakuri nyomba ime wocha nyomba ere special si eyabe no ane chikoni nyomba toka nake sabana baranyora abana bakorara na bayuri swakorara na ndo nye ko nyare kana banyore no naka ngombe barabe ukama lindo bugima bwendera abana mwana buno yobano lesukwa utagetiete skuru okaba tali de kende korugoro nera be supported airwa skuru akaya linda cha okonya abayuri baye na bali abande to irete chobanage ngagete ngaborogo nyasaye na betumya serikali ngo bakonyera yorende nabonda tegoteba mutugaitire mumuro nakalire bya kalira kinatigate yarundo jena organized ko tatia tuaru bo na ro ataka atume ujumuina atame nje nguna abantu abukuru mata bange itani ko munyugurire simiyu na nenko mwandi chibande misibuni aguchikona kwebangira chifu mosiko yobono tari ngato guchikomokonya na ndamana kwireri bagiri guchikona kokore gosori so rona mata iti chifu ko tebinga bono mo assistant chifu na kwana bono korango okoguru kabisa bakorera mu muloyo otigire bintu ebyo einde no eno kumbokonyi tokurwa na intu na litoko rangango ngogitereka kure yake kurunda mabati na ara mabati merongebe to guchikona kuchakerenda abantu abana aranga no nyumba mbabwati mogende mu mabundire
Mwancho muligere gotigara ime ye county ya Nyamira umujumbe bwe bunge ya North Mugirango umuske Josh Enyamoko niko bono aborire abasae banyare gusemba kunyara wancha gutumeka asinchira ere embe kira baborire banyare gwesokia akigima na boigo koine kebuna onsiali bagokora tari kugenda mamincha yeri chiko boigo chinga kechecho kaukona kora ase chinsemo chia oro aki me ye bunge ya North Mugirango niko bono anyare kuboria umugusi gochamo gesiasa na kuboria abarai ibe kanisa babe abatangani kegima asia ukora bantu asinchira ere engea tinkoba tinsika abantu bangagirite chikura mpaka lero ngo rugumweshimiwa haitawezekana hata kidogo. Kwa hivyo abantu babukira nende bangate chikura chinyinge sana. I have a lot of respect for you. Ekero togo kina tigatokine togo twara chimbwa toko manyana ekero togo icha aseka birae. Watu wametoka Siaya, wengine wametoka South Mugirango. Hata unafungua mdomo za zingine hata unaongea unashindwa huyu alikuzwa namna gani. Igoti watoto waleta vika vile. Na igeko ya father Joseph Negwa kwana unebigo limbire bia ansiriko tuarama. They could be having issues in the country. We know that. Leo nimeongea na Father Masese, Father Joseph. Akaniambia ya kwamba kuna maneno ambayo yanaendelea kufanyika katika Afrika ya Kusini. Mtobado Bishop ambaye ni mtu ambaye anastahili kuheshimiwa. Balimoko na social media. Mwisokora levinto bigo kuona ibintu byo bosoko. Ebintu bigo to picha yubo liri etabu ndikora kanona nasini. Kwa hivyo ni lazima tujikanye. Twamanya ingitogo kwana picha kabira kitoko bega ochisiko ngakiende yonsi. Karo kwana rire maike kabira yombata bono ya. Hata isto kwenda kusimeko bwanchani. Tomanya na nyasao toiro libaga engaki otole moyo asenge njuto kwenda kubwatira nasinjira chionsi. Igo tete kwa libageli. Asowa tebi kanisa ya Catholic kwanza number 1 kama kiongozi ambaye amechaguliwa kutoka hapa. Tumeaibika kidogo kwa sababu yule Bishop Mairura Joseph Ukemwa tunastahili kumheshimu. Yale mambo ambayo yamefanyika ama yanaendelea kufanyika. Hizi vitu umeongea juu ya TikTok, hiyo ni kitu ambayo inatuaibisha. Na tutapendelea mambo kama hayo yafanyike kutoka hapa kwetu nyumbani. The social contract imbwate na make sure na by 2027 nitakuwa nimeacha landmark in the constituency of North Mugirango kwa sababu hao wote ambao walinichagua ni kwa sababu ya mapenzi na kwa sababu ya heshima. Na kuna kitu chochote kitanirudisha nyuma. I wake up every day knowing that I'm supposed to serve the people of North Mugirango. Mwancho muligera utigara ime ye county yo ya Nyamira nigo moseneta bwe county yo umuske okongo mugeni ono anyare kuboria serikali wetrase wizara yo kuligera mangana yechipara no bosombi enyare kwene kibuna epara ere ase wodi ya Nyansiongo iyo yabere gekoreta gusike koira abantu abange osiria magimabo wetera emebasukano enyare ekorosi waka ukona chinga kiechecho nigo bono anyare gutabuna serikali ya mutuka yaiga nigo egotongoria ama agendero nakiro bono akuboria buna abasae banyare gwisokia na kupata ibande ase ubunge. Wakati serikali ya Uhuru Kenyatta ilikuwa mtu alikufa pale Metamayo, nikazungumza hiyo maneno bunge siku ya Jumanne, kufika siku ya Alhamisi bombs zilikuwa zimewekwa pale Metamayo. Hii ilifanyika na nikamuita waziri Chirchir akakuja mpaka kule Senate akasema kwamba serikali inaenda kutengeneza climbing lane kule Nyansiongo. Hadi zile magari kubwa zikikuja zitakuwa na barabara yake. Lakini wacha niwaambie, kama huyu Ruto huyu namjua huyu, hakuna kitu atafanya. Sisi tegemeo yetu tutangoja 2027 Fred Okenga tutengenezee nini? Siwezi kaa serikali ambayo leo tumetangaziwa kwamba Rais Ruto amesema ile pesa ambayo imekuwa ikipewa kwa mashule yetu kusaidia watoto wasome 22,000 shillings ambaye mheshimiwa rais ambaye amefariki Mwai Kibaki alianzisha na akasaidia watu kusoma. Mheshimiwa Uhuru akashikilia akasaidia watu kusoma.
Sasa inakuwaje Mheshimiwa William Ruto ndiye amekuja leo amesema anapunguza hiyo pesa kutoka 22,000 kuja shilingi 16,000? Huyo anajali masuala ya watoto wetu? Sisi tunajipanga kutoka Kisii na tuko sure kwamba tukiingisha kijana yetu 2027 watoto watasoma vizuri. Na sisi hatutaogopa, tutauza kijana yetu. Na ikifika 2027 tunasema Fred Okello, anybody mwenye ako 18 years aende apatiwe kitambulisho. Vita iko huku mbele ni ya kura bwana. Msiwache mtu atembee bila kitambulisho. Kila mtu abagambi baito machifu, every child ambaye amefika miaka 18 apate kitambulisho. 2027 mwancho muligereya nase wizara yechisemi kirabono chinkwana chogokewa wechibesa chiri abarokeo barime yechisukuru chechisekondari ime yense ya Kenya bakonyorokorwa ase serikali echo cha beire asa matuka mange cha beire chiko bachiriwe 22 bono chanyari okewa wika chiribu 15 bikobono omo waziri wechisemi bakubatirana no yore omo principal secretary ase amangana basic education omoske Julius Ebito kabono banyari ukwanira engane yo nekero batebire wizara yo nigo yanyorete chibesa chire chinge chitachigwisana aborokiwa bonsi ase ense ya Kenya ngakorende aborokiwa tari serikali yanyare kunacha chibesa chikogenda ase chiskuru nekera goteba omobaro waborokiwa noro okinire ase ense ya Kenya. We are doing everything possible to make sure that we are able to come as close as possible to that number and possibly hit that target. So I want you to let the Kenyans know the correct position. And once you understand it, please put it correctly so that we know, people understand what it is. What they did yesterday, they made it look like we have passed a policy of reducing the amount from 22,244 to 16,000, which is not the case, that we are still at 22,200. But when the funds come, because of the limitation, you divide that amount and it comes down, and you were saying the last year it was at 16,900. This year it's probably going to be slightly higher. So what I'm trying to tell you is that the government has not changed the policy of financing free education. I saw some other people saying we are killing the dream. We are not, because we are actually having many more students coming through our institutions than before. Allow me to reaffirm the government of Kenya is very keen on investing in education. I want to assure the country that the policy on free primary and secondary education has not changed. The government will continue financing education through capitation as it has been over the years. There's no change. I know Honorable Minister was misquoted yesterday. It was out of context. But I want to assure the country that we are continuing to engage Parliament so that we continue getting the required resources to support education in this country. For the first time in the history of this country, the government is putting in 700 billion Kenya shillings to education. It has never happened in the history of this country. Actually, to be precise, 702 billion Kenya shillings goes to the Ministry of Education. It is 25% of the budget, the highest in the history of this country. Otigara ime yechisemi mwancho murigere chinga kibono aborokiwa bakogenda omotimoko korwa ase etamu ya kabere nigo bono omwarimu omonene w'eskuru ye secondary ya St Don Bosco Nyabiosi omanyikarete na Mr Andrew Nyamari anyari kuboria abaibori banyare koba omostari obusio asokwenekia abana babo banyarire koba buya kirobare ase chinga nigo bono akwanire aborokia bonsi asorogongoro gusine kira kuboria banyare kwerusanania ase chisagu chimbe nabo ibokwenekia buna alionsi babo chigokora ekirobare ase omotimoko anyarire koba ayengencho chinga kechecho nigo abori aboibori otena bokongo na boigo banyara kurigereria amachibu ose amatokyo yabana babo kero barure ase chiskuru abana nakonyora bara chiskuru togara soburendi bwito n'abarimu abuto bwate obosemya n'obumanyi bw'okurinda abana
lakini bono kwenda bari nkasa baibuli bonale basoro abana muno mukwenda nka muba abana baibuli musika baibuli baino na kegima mutige gosoma kigasi mwa ukuru school mukore na mwe banyasaye maya mwagende kanisa na mono muno abana baiseke babwate gokumu ekogera chinga kiechi babwate umuso gukiasa abamuraba muna banyare kwepuka banyora amalito abasereri amasomo abo. Tuna path mitatu, tuko na STEM, tuko na social sciences, tuko na arts and sports. Hapa kwa STEM ndio tunatoa madaktari, ndio tunatoa engineers. Social sciences tunatoa lawyers, tunatoa surveyors. Kwa arts and sports tunatoa gymnastics. Hata pia walimu pia wako kwa hizi. Wanafunzi atasema mimi nataka kukua daktari, mzazi anamwambia bana nataka kuwa mwalimu. Hapo sasa ndio ilikuwa inakuwa changamoto. Tunawapea wakati, wanaenda wanaongea na wanafunzi wake. Pia sisi tunaingilia kati, tunaambia mzazi tafadhali, tunaona mwanafunzi wako, mtoto wako ako best hapa na interest yake iko hapa. Let us work with the learner's ability. Majority of these parents walikubali, na sisi ni wachache tu hawakukubali, but later after kuwaongelesha tena kwenda ndani walikubali, wakasema wacha wanafunzi wafanye vile choice yao. Mwancho murigerea ase orobotioro no togukorera ekionga chinsa 10 chabono umarago bambia mono sana kagira kwa endere kubwati mirobe yonsi kuru ubwaga kete goikira ebire bigakorende ayo na ayande amango yenyora sinchira engikirano kigima ase ekionga chinsa ebere na boigo chinsa inyobona chikoletwa na Catherine enyabuga korende ase kekere bosio igora chukumonyora mukate enoko neke pindi kyokorigerere gose kokwanera amangana ayesabato matera manso na boigo GTN Kids gose abana muroberio orache gutwara mangana mange gusanga ase egetasene kega igogendera gutigara ime ya Getembe TV twari kubatera na Reven Nyaboke kurase umuno abimanyire nguru kwa Matildo boigwa gendera gutigara ime ya Getembe. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eluko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa biga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabati liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se enyumba ya Ouru Complex imiyumu chuyigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 01111615
Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyeka ngokwanira chirangi ekyo boigo chire chichi brand ao ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba